Senibingelela kuyimbeleko napha ngimele umama ubuselaphi ngiyajabula ngazi nokuthi ngenze kanjani kodwa hayi ngiyajabula mama ukuba nawe namhlanje. Thank you so much. Yebo bengicela nibulise nizibize nangezibongo ngendlela nginibone nizibiza ngakhona lapha stage kuhlanya abantu. Bakethi uDr Buselaphi lo lanje ngamanje phambi kwenu imbeleko ngisothi mina ngiyabonga kakhulu ukuthi njengamanje nila ngizothi nje yamemeza inkomo zasengasela kazimezele inkomo nje bathi ingungulu zathu namafazi amantoda bathi akathimlisi masathi maphuza konibolo phuza kondokana akasikhwili hoyizi inkabi ingene ejokweni bathi kahle baziginqe komaskandi yabona manje sila Alexandra buye kulesi kanjani. Yebo. Endikuningi angifuna ngasho ukuningi imbeleko ngithi imbeleko ngiyafisa ukuthi ube sendlunkulu ngomhla ka-25 26 and 27 la kuzobe endlunkulu kaZulu la kuzobe sokotha khona endlunkulu kaZulu uDr Buselaphi is one of the organizers ozobe khona lapha yana ngithi nje bafethu ngicela ukuthi imbeleko ikhule as much as abantu abadownloadeke izingoma bafethu izingoma zaDr Buselaphi bathi nje kusele kangaka bathi kusele kancane. Yebo. Okay mama singaqala ngokuthi ke size ngani la eAlexandra namhlanje. Bafethu njoba sila kulontsha amageza amahle ingane kaMtshengiseni ingane kababa okudala sidonsa naye mina ke kule industry. Okay ngicela ukuthi ni understand nonke I'm a queen of this industry. I'm a mother of the industry. Yabona njoba bethina mama uDr Buselaphi iUnizulu neDlaba Production banginikeza lento yokuthi na mama hlala bheka abantwana yonke into iyaqhubeka ngimile ngisho minister uyazi ngiyangisho ukuthi minister I'm here for them ngoba ngeke ngiphume la noma ngisuke la njengoba ugeza amahle ezolontsha ialbum yabo bese ngithi kungenzeki lo ngizothi nje imbeleko sicela ukuthi imbeleko ibelethe amageza amahle ibelethe uDr Buselaphi bese kuyahanjwa kubheka phambili indlela ebheke phambili ithini na ithina wonke umuntu ola SA noma umuntu around la eSouth Africa noma eAfrica as a whole abafanele ukuthi bawunake umculo bathi is indigenous languages wo wonke ama indigenous languages kodwa ngikhona mina ngimile as a queen ngizothi na asisupport amageza amahle support uDr Buselaphi akudownload ingoma zamageza akudownload ingoma za Dr Buselaphi kusele kancane ngimile lapho imbeleko ngicela ukuthi ibelethe la bese okay ibambe kanjalo ngizothi mina minister lalela ukuthi ngishole kanjani ukuthi ngiziqhenya ngoba mina kudala ngile industry for so many years for 34 years ngizothi ngisecela ukuthi na imbeleko bayinikeze indawo yayo baphinde bayifande ikwazi ukuhamba zonke ngicela minister Mackenzie uyifande ihambe kuzo zonke indawo imbeleko ukuze ikwazi ukuthola umlando kaMaskandi noma umlando womculo uwonke kakhulu owa-treasure music i-treasure music ayinakiwe umuntu kodwa ngimile ngizothi kini angeke ngize ngincenge lalelani kahleke angeke ngize ngincenge ngizoma la ngimekhona njengodokotela ngizoma la ngimekhona njenge queen of the industry ukuthi na supportani imbeleko ni support uDr Buselaphi ni support amageza ni support umculo wonke kaMaskandi okhona yekelani lento yongasupport izinto ezokwenza ukuthi amaciko akwazi ukuphila and West Party minister into yokuthi na abantu besifazane uma beapply bekuthiwa na decline. What is that? What do you mean? Lalela mina angisabi ngisho yedwa la South Africa angisabi ngisho upresident mina njenge queen of this industry thina sifile safela lo mculo for so many years akekho umuntu okwahamba wasoma nathi wazosibuza ukuthi neshoda na kodwa abantu they are busy bakhanda imali ngathi ngithi ke nazi imbeleko ngisacela ukuthi ni support kusho mina lalela kusho mina ngisho kumina supportani imbeleko izothina Maskandi yini enifuna ukuyenza naye amageza amahle nami on top of that mina ke vela ngisenandaba nalutho ngoba selahluleka kudala ngami ngizothi mina selahluleka mina angangeke ngincenge mina as long as nisangidinga
lalela mina I am a queen of this industry ngicela ukuthi ningilalele mangikhuluma nani. I say thank you Mr. Mackenzie. Take my number is 060 9346 343. Ngiyazi ukuthi abantu bayibasaba ukubiza inamba zabo bayasaba ukuthi nizoba betray nizokwenza yonke lento ukuthi abafuneki. Lalela mina nginendaba nayo yonke lento le ngithi na supportani this yabona nje impela isupporteni kusho mina uma ufuna thatha nathi inamba yami sengibizile 0609346343. I am a queen of this industry for 34 years ngila. Yini ningenenzela ama artist yini niyenzile uminister uthi lalela ithi ngikutshela mbeleko ningangivali ngicela ningangivali ngiyazi ukuthi nihamba nithenzani niya-edit nihamba ni-edita ngicela niya-edit next lento engishoyo ngiyanitshela mina angincengi next ofuna ukungibona ngabe uminister ngabe upresident ngabe ubani akeze la angisabi muntu mina into eniyenzayo uma ngabe sithi thina sicela i-funding ingane lezincane ama-youth yethu ayithola imali ngoba kungabantu besifazane yini eniyenzela abantu besifazane nina niyenzani nina yini eniyenzayo angizokuncenga mina yenzela abantu besifazane nayi imbeleko benzeleni done deal. Thank you mama ngiyajabula ngoba niphile nayo indidane okwamanje nihamba nengane yakhe kubonisa iminyaka kakhulu. Okay. Iyakhula njengamanje. Yebo. Njengoba ikhula. Sicela ukuthi ikhule endaweni ethi our minister yini I prepare you. What you okay, all right. Minister, what do you prepare for Maskandi? What do you prepare for traditional music? Yini oyenzayo for us. Nansi ingane encane iyakhula. Ubaba usebenzile for so many years ayikho ezakala yabona nje bese kuthiwa ena so ngcaba ubani bese kuthiwa uDr Bosela lalela mina ayekho umuntu yabona ngikhathele ukuncenga edepartment ngikhathele ukuncenga anyone ngithi nje nayi ingane njengamanje iyakhula khulisani yona noma ngangiyeka mina ngoba senehlulekile vele ayike nozoncenga kunina mina nifila kanjani mama ngiboneni ithandwa na ingane encane seyikhala nithandwa ngawo wonke umuntu lalela mbeleko Yebo. uDr Busela phumile lalela ngiyangitshela ngisho mina amalokozana ama ministers kuba ama provincial kuba ama local municipalities ngibatshela ukuthi guys supportani umculo wethu ngoba ulimi lwesintu ngoba weshivenda ngabe lositsonga ngabe losizulu ngabe olosixhosa ngabe maningi ama languages kodwa ngicela ukuthi niwa support anikeze akanithathe initiatives la nizothi khona nizosupporta umculo wesintu bese akunandaba mina shona makuthanda yangizonda noma kuthiwa kwenzakala ngithi nathi impela lalela ngicela okay ithi ngenza kanje ngicela minister imbeleko kusho mina lo imina lo uDr Buselaphi waqhowa kuningi ngithini ngisacela yabona njengamanje imbeleko ngicela ninikeze imali inga-applyanga kusho mina mawukuthi minister mhlawumbe khona uqhakayo ungifonele 0609346343 ngicela ni-support ninikeze imali ngoba zingane esencane zabantu besifazane bakhona ne-youth yethu yabantu besilisa kodwa basebenza bonke ngisacela nima-support kusho mina sengiyaphelela ke lapho noma seningangizonda hayi mina ngicela nisishayele ingoma encane kayi sisi ngoba ucela uthi uzoyivuma ingoma so uthi ucela nishaye nje kancane ufuna yiphi ingoma sisi shaya ingoma mama Umendo suphenye menwene uliwe inhliziyo okwami naqondwe ukufana umama bheka zolobola umendo suphenye menwene umbantu udliwa yekani okwami naqondwe ukufa wavuma amabheka zolobola wena lengoma isiku 1.9 nangasho uthi ithi utheni uthi inhliziyo yami engilahli umbantu udliwa inhliziyo okwami naqondwe ukufa wavuma amabheka zolobola wena
lengoma isiku 1.9 million enza uDr Buselaphi bese ngithi hey ayo bathi mina ngilindele olukhulu kuwena suka lamile minyaka mina ngilindele olukhulu suka lamile angeke ke nguyeke ngiyacela minister ngisacela ukuthi na usupport imbeleko kusho mina Siyabonga nathi mama. ngimnandi ngoba ayikho into engisabayo ngimnandi ngoba ayikho into ozothi na akashongo kanjalo la ngisho kanje ngithe support imbeleko sengiqedile ngidanke Siyabonga baba. lebo phela phansi wanongoma phansi engololo hayi soto yabethi lengane ikhuliswa yithi lengane Siyabonga.